Mu mujyi wa Goma umurambo wa Muhima ugaragaza yicwa rubozo wasanzwe hafi ya hoteli Colibris. Ni mu gihe kandi abatuye umujyi wa Goma uri mu mijyi ikomeye y'ubucuruzi muri Kivu y'Amajyaruguru icyoba ari cyinshi. Baranayinego TV kora subscribe dukomeze kugeza amakuru agezweho mu isi yose. Icyoba kiragenda kirushaho gufata intera mu batuye mu mujyi wa Goma uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utuwe n'abaturage barenga miliyoni. Kubera uko inyeshyamba za M23 zigenda zibasatira ziva mu majyaruguru yawo, bikaba byatumye ibikorwa bimwe na bimwe by'ubukungu bihagarara kubera ubwoba no gushidikanya. Abaturage bo mu mujyi wa Goma bagaragaza ko bahangayikishwe n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikomeje kuvuka mu burasirazuba bw'iki gihugu, byongeye kubyutsa inzangano za kera kandi bituma amakimirane hagati ya Kongo n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda yiyongera. Tsimire Foyibi, umucuruzi wo mu mujyi rwagati, yaganira n'itangazamakuru yagize ati, uyu munsi abana banjye nabo banze kujya ku ishuri batekereza ko bishobora guturika umwanya ari wo wose. Mu cyumweru gishize inyeshyamba za M23 zafashe imijyi ya Kiwanja na Rucuru centre mu birometero 70 uvuye i Goma, mu gihe imirwano ikomeje Rugari, umudugudu uherereye mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Goma, nk'uko inkuru dukesha African News ikomeza ibivuga. Kuri uyu wa gatatu ushize Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko igihugu cye cyohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo cyahurijwe hamwe cyo kurwanya ibitero by'inyeshyamba. Muri Mata nibwo abayobozi b'ibihugu 7 bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC, Kenya ifitemo ijambo rinini, bari bemeranyije gushinga umutwe w'ingabo uhuriyeho mu rwego rwo gufasha kugarura umutekano muri Kongo. Ni mu gihe kandi umurambo w'umugabo Muhindo Muhima bakundaga kwita Kapiteni uri mu kigero cy'imyaka 30 mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki enye Ugushyingo 2022, umurambo we wagaragaye hafi ya Hotel Colibris mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibimenyetso byagaragaye ku murambo wa Muhindo Muhima bigaragaza ko yapfuye nyuma yo gukorerwa iyicarubozo nk'uko byemezwa n'abantu ba mbere babonye umurambo. Inkuru dukesha Kivu Morning Post ivuga amafoto ya mbere agaragaza amaboko ye yaraziritse, ibikaba byatunguye abantu mu mujyi wa Goma kugeza ubu bataramenya impamvu yihishe inyuma y'ubwicanyi. Iyi nkuru ariko ikaba yibutsa ko ibyaha bya hato na hato bimaze iminsi bigaragara mu mujyi wa Goma hakirika kwemeza ko byahosha vuba. Ni mu gihe umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba wasabye imitwe y'MFDL gusubira iyo baturutse nta kindi kintu na gito basabye. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC wasabye imitwe y'inyeshyamba y'Uburasirazuba bwa Kongo MFDL gutaha bagasubira mu bihugu bakomokamo nta yandi mananiza yo kugira ibindi basaba. Ibindi bikomeye mu itangazo ryashyizwe hanze nyuma y'inama yahuje umuhuza w'akarere ka EAC Uhuru Kenyatta na Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi ari nawe uyoboreye EAC muri iki gihe. Ni nyuma yo guhurira i Bujumbura higa ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo, abo bombi basabye ibihugu bitarohereza ingabo muri Kongo kubikora byihuse. Iryo tangazo rigira riti, duhamagariye imitwe y'inyeshyamba gusubira mu bihugu yaturutsemo nta kindi isabye. Muri Kongo habarurwa imitwe y'inyeshyamba igera ku 122, muri yo hari yaturutse muri Uganda, Rwanda n'u Burundi. Ibi bibaye nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi uyobora Kongo yongeye gushimangira ko intambara hagati y'igihugu cye n'u Rwanda ishobora kuba mahitamo mu gihe cya vuba. Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko mu gihe cya vuba intambara hagati y'igihugu cye n'u Rwanda ishobora kuba mahitamo ya kabiri ashoboka mu gukemura ikibazo cy'umutwe wa M23. Tshisekedi utarahemye gushinja u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma y'uyu mutwe. Ibyo yongeye gushimangira ku munsi w'ejo tariki enye Ugushyingo 2022. Muri iri jambo ryatamutse kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC, yavuze ko mu 2019 ubwo yageraga ku butegetsi yarangije nta kuzuyaza diplomasi n'ibihugu 9 bituranye n'igihugu cye hagamijwe umubano n'ubufatanye burambye kandi bugirira inyungu impande zombi. Yavuze ko nka Kongo Kinshasa basinyanye amasezerano n'u Rwanda arimo yerekeye ubucuruzi bwa zahabu, ayerekeye ubwikorezi bwo mu kirere, yasize Rwanda yemerewe gukorera ingendo zayo muri Kongo ndetse nayo gukuraho imisoro kuri bimwe mu bicuruzwa byo mu bihugu byombi. Perezida Tshisekedi yavuze ati, ibirenze ibi u Rwanda rwaradutunguye rwongera kubyutsa ibyihebe bya M23. Mu 2013 wari waratsinzwe n'igisirikare cya Kongo Kinshasa, wongeye kubura umutwe kugeza wigaruriye umujyi wa Bunagana uherereye ku mupaka wa Kongo na Uganda. Tshisekedi yabwiye abanyekongo ko usibye umujyi M23 ugenzura kuva tariki 13 Kanama yanigaruriye ibice bitandukanye bya territoire ya Rucuru ku buryo imirwano yatumye abaturage babarirwa mu 200 bava mu byabo.
yavuze ko u Rwanda ashinja gufasha uriya mutwe rwitwaje ibirego by'ibinyoma byo kwigisirikare cya Congo FARDC gifasha umutwe witwaje intwaro wa FDLR rugahitamo guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo rubone uko rusahura amabuye y'agaciro ari muri kariya gace. Yavuze ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo nka Congo bafite amahitamo abiri cyane y'intambara ashobora kwifashishwa mu minsi iri imbere. Ati mu rwego rwo gukemura iki kibazo twari dufite amahitamo abiri, diplomasi cyangwa intambara. Niyemeje gushyigikira amahitamo ya mbere nubwo bisobanuye ko aya kabiri ashobora kuza kubwo kubura umusaruro. Tshisekedi nkuko amaze igihe kirekire abivuga yongeye gushimangira ko kuba igihugu cye gishyize imbere amahitamo yo gushaka amahoro bidasobanuye ko ari ikimenyetso cy'intege nke cyangwa ubushobozi buke bw'igihugu cye bwo kwishora mu bitekerezo by'intambara yeruye byo kurwanya abo yise abakomeje gukoresha nabo kwihangana kwe n'abaturage ba Congo. Subwa mbere Perezida Felix Antoine Tshisekedi komanga gatuza avuga ko Congo n'u Rwanda bashobora kuzisanga mu ntambara yeruye. Kuri ubu hari amakuru avuga ko Tshisekedi yaba yarategetse igisirikare cy'igihugu cye kuvana intwaro zose zikomeye Kinshasa zikajyanwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kuzifashishwa mu gihe intambara n'u Rwanda yaba yeruye. Guverinoma y'u Rwanda mitangazo yasohoye mu minsi ishize yavuze ko ikomeje gukurikirana hafi biri kubera muri Congo Kinshasa, yungamo ko ingabo zarwo kuri ubu ziryamiye amajanja mu rwego rwo gukomeza kurinda imbibi n'ubusugire bw'igihugu. Ni mu gihe ku munsi w'ejo ubwo Perezida Kagame yariga ko mu kigo cya gisirikare agiye guhipeta abasirikare barenga 548 ipeti ryasuriye Tona. Yavuze ko abasirikare nta kindi kibareba uretse kurinda igihugu. Sinasoza kandi navuze ko Tshisekedi haruriye inzira urubyiruko rwifuza kwinjira mu gisirikare ku bwinshi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo Felix Tshisekedi yaharuriye inzira urubyiruko rwifuza kwinjira mu gisirikare cy'igihugu cye ku bwinshi. Abanyekongo biganjemo urubyiruko bamaze iminsi bigaragambya bamagana umutwe witwaje intwaro w'M23 n'u Rwanda bahamya ko ruwufasha, banasaba Tshisekedi kubaha intwaro bakajya gufasha ingabo zabo ku rugamba. Umukuru w'igihugu mu ijambo yagejeje ku banyekongo mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu Ugushyingo 2022 yasubije ko yasabye umugaba mukuru w'ingabo gushyiraho ibigo byinshi by'amahugurwa ya gisirikare kugira ngo urubyiruko rufashwe. Yagize ati mu gihe nongera gusaba urubyiruko rwacu rufite umuhamagaro wo kwinjira ku bwinshi mu gisirikare cyacu, ndibutsa ko nahaye umugaba mukuru w'ingabo ibwirizwa ryo kongera ibigo by'amahugurwa. Tshisekedi yahamagariye kandi urubyiruko kurema amatsinda azajya bamaso mu rwego rwo guhangana M23. Ati subiza ubusabe bufite ingufu bw'urubyiruko, ndarosaba gutegura amatsinda azajya bamaso mu rwego rwo gufasha guherekeza no gushyigikira ingabo zacu n'inzego z'umutekano kugira zibashe gukora umurimo wazo ukomeye. Ni mu gihe impuguke muri politike zivuga ko iba ari ukurema abazwi nk'intera hamwe cyase militias bifashisha gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ryari ryiganjemo ubutumwa bwibasiye u Rwanda ashimangira ko rufashe M23. Yatangaje ko leta ya Congo yahisemo gukemura iki kibazo binyuze muri diplomasi, ariko ko nibidatanga umusaruro hazabaho intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi. Iyi yari Intego TV. Komeza ukore subscribe tubane makuru yacu ya buri munsi.